però sobretot a tots vosaltres, els que veniu per primera vegada, els que heu reincidit, els que veniu des del primer dia, que n'hi ha alguns. A la jornada d'enguany l'hem dedicat als públics híbrids, que són aquests públics que combinen la visita online i presencial. És aquest nou tipus de públic que mescla els dos comportaments. It's more important than ever that museums really think about the digital as well as the on-site experience, and not as separate things, but how they're connected. Visitor expectations are changing. We're now expected that digital experiences are just part of everything, and we need to think about how this all works together. Durante esta jornada hemos realizado un taller enfocado a mapear la experiencia del visitante y de su recorrido, y nos hemos enfocado en ese visitante híbrido, pues que utiliza tanto lo digital como no lo digital durante su experiencia, ya sea cuando planifica su visita y a lo mejor utiliza un buscador como ChatGPT o viene a visitar la web, compra su entrada online, como luego durante el museo, que se puede conectar al wifi, puede descargarse una aplicación o interactuar con la tablet o con interactivos. Y finalmente, pues cuando se va y comparte a lo mejor su experiencia pues en redes sociales, se suscribe al newsletter o puede volver a realizar una visita en nuestra página web. Llavors el que pretenem és parlar sobre aquest públic que tant fa accions online durant la visita o abans de la visita o després de la visita i fa accions al propi museu. And this is where audience measurement and visitor research can really provide a lot of value to museums. Audience measurement can really help museums prioritize the resources that they have in order to make sure that the experiences we're providing to visitors are the right ones, where we're talking to visitors where they are, giving them what they need when they need it.